bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Ota Studios. Sabiri. Nale kukubuli mugako uli shingini kono chiri yaro siriku lero nchabe kwa mafuta. Aya ringo rati gatuma kego na mukombe na mubeke lakini taisa nitubuye. Nimetendagire ikono tanyeri etie kamwe. Obe. Mama. Ngiri ndo wacha nechipaki boni. Karibu. Mwira kwenda mwasoko ya umata. Ndo mulendo. Mwasokoro. Mata ndo itakwenda. Chuchu kumurenda njoro na igumbe. Getraibu. Itakwenda mwasoko ya onda na mulendo. Mata tatu mwabo muntu tatu mwabo. Obe kwa mwira ko nganya kuchimate. Njitiga nenda ganti. Ama sina natiga matali na leta buchi. Sawa lende. Ai. Kama akikwamwa. Kama tinga. Mbe yani. Ya kayusura. Soro no ari nyumba. Na mwire ganyanda mate. Soro nataka turakwana nere iganaye. Turakwanira ringaneri. Nakibona kwa mwego kwenda kubere mate. Abana rengarari. Tiga soro ichigo chamba erese ngakina rengarari. Soro. Amoge nara. Basi baikira. Mafu nege kwenda tara maneno yosase. Nanti ngukwana. Nani gotura misi ayi. Ya, istina na rente byo kunya kukuno. Kunde kunya wonkuna ga bantu bari suweta para bari kunya wonkuna. Paka amakwani. Ya. Ngwani ngaba. Ngiyani. Nakyo. Ndende. Mura university. Na roy. Ndi kwegeta. Mwisone marako. Na koligiri. Lome tu na komisi lakini. Usura misi. Kwa misi yani ngiki yonsi pi kwa chire mbono kwa ngenyo iri. Ngitanya kwa kwa ndige. understand ka kine school na lingi. Wana sinjo kwa chite university abantu tachite na yego Tali konti sema itengwa join eti. Kwani nole ma nonde maiga boneke nyorini. Lakini asenye njobono kwa chite gari konyora bisikaba ngabare university ukangebe. Ta ukwana. Ate kunya wonkuna gaki. Toko baiko baba. Sabiri. Kuntigana kubo. Mwanja Inki karatiga. Inki bono wasitukondegere mwanti ya no kumwerese ibintu bitayo mbaga ko mutena tena utetigari inseitu. Amagandi ete. Inki kwari ngushira mbakoro. Ngo ndiyo monto amoto memera watu mumuru bepigipigi. Nga koligiri tukoliri. Ngechukana nangate kwachiri kusinetinga ngaenda nganyora toyi. Ya, yabonchi story bakachoko ngiyako mweresa nana kina tena utetigari inseitu ngaichi aruete. Njena yao bategari inseitu kuna utetimwa sokoro ya nemenyete. Njema itensino. Maiteni irwande titwenge school ri. Bakoro chol that time. Bekar no bono na kyo kuskori yumo iske sobo. Natigire. Kabere to masakoiro raigo. Atika kakunya gonkuno sepo nabantu batorore. Kabere to masakoiro raigo. Tro chino nyini sim squeeze mbwati. Kwanya kwa iPhone karagwa tanguranyi. Mwamete iPhone ningi. iPhone. Zaba nkonye bunanya korora. Nkunango yi. Mbiyere gesindu mbiyere. Wa. Korora gentongere gyako musire gyoko. Mole nara gutake. Nakero. Soro mi. Biande nako. Biande. So. Ate na chira korengere uno mwese komo nene. Arorire ngo mufurutano tugwa tomate turi mushi. Andi ntuna bana bamumete ntuna bana bamugabo.
bakonya ona achire gwaka esabu nateire ng'a mwarendire tata mo bono narorire ng'a tiga ng'ende maate mbere ororo ndara turakonyana naende inche ndarabakonya nararenda omogaka onde nabo narengereire igo Ominiti ngano imogete gochi? Nontaete konya Kirigo. Karati kumaete omonto gocha kwamwa ng'a tiga bono ng'ende nkibaide ase nkikwarwere toro naende bamwekonya so nambwante kubuna ki ngikwarwerete maate kamana naye omokogoti obwante kobera maate ngikwarwerete maate karati ganche goikomete ntware privacy n'omosacha one tobera lakini kwacha korora mborete maate kobera ase omogaka one Yani tunabo tenga noto na kenga noto lakini ritokurara warode bona na ente tonde ina ki kwarwere tororo na ande sai ngi giago kora na kiwaga wache chimaini ayo monyene nayo rio bateba ngati na kwiguru no ndimo na kabiri go batanga tikabe bunare ibo mwakwina wari ko mana sumu gakorige omaete mang'ana ya omogaka na amakongusa no maete abwata amarageri omaete ina kiwaga kwa manyasai nachi tiga nteki yanjanda bwaki achiri gwaka esabu narorire ntamanyete nje nimbwatiria nakigwarenga okwa omaete kero okogotira kachibagi ng'amato ogochi igo konye egente yani goika aganto ngare maega ye kwanza na indi jaya kene mate kero moto chaete no jaya muchayo kuna nakanire mno mwese ko monne bon nakanire ngikiago suko gwetera ngabono tugote naza ko batebi una bana bami igo nakora magosa nakisha ko batebi kero ya bona soy utako manyeti Numeto murobo bwacho skisibo kora forex. Kwanya ko boyo? Ngushina online. Ko igore TikTok. Kwanya ko ru murobo. Ni manyete. Nensinero ingo kora bana. Ya. Ngolo luchi basaba kwa. Abumbari bakwibera abantu. Ba bokutari kwibera abantu. Na ngoko beko bogimo buya. Lete ngwire Nairobi. Atikunya kuna. Turi kuyo. Toko bai gona Igo bono tondaitie. Igo tondaitie. Ati aunyi tu bati ntu kiama no konti tiganya. Igo tondaitie. Kose Tindi shua. Inki kiabe. Timaiti ngorengereri. Ndio ko ngai feedback. Timaiti. Saviri. Savi yani togongu na nongu na le. Ani matukayo sipi. Tiganya diganchukuru gasinengo kwa. Osai kwa midi dike rwanda coach komene sipugako. Bwana onyo gako mwaba kirunguri tabwati iskari. Omwachinga istabwati mafuta. Omobo kimabota yeti. Nkikego komekyo oamini ngomosai omo tato mino na rese. Kiri figwa ndo gasabe. Watole kiri kiru. Watole kakoro kungo chakole. Lakini narengeri omogaka yesteria abeire arwarire. Eno naratigae temo naga neri omonto orange. Aranga tiga ng'ende na babo sabiri maate tobero lakini tiana arako inkyo go chenje mind yakora sentato bono nimbe no moise ko oyonde oyoye entoko bera na sabiri ngane na bogo tumo monda tenda ngakoma go sanka manyango sale maroga bakani nano nyago tete go chakondiki kwato momonto toma sago para mago sayo go chanka omonto aramburango toma ya riga yo monto kwato toma sago sana ndeka bere ngoma chani osenka tingo komera itukorinde togo kora ngobwati usha ya toma sago ngayogo ngobwati iko no kontika Bate video yon nama ngo support yale ngane ngo senada go cha orecho bono ka muire ngatutu arogo mo na kongo kuamini lakini rende ono ya ono matinande kero ko mukwate mondo ono matini no konya morechi ntuntu bwat mangana nayo yani ntuntu ara koli kitina nayo akira ne mwachire kana ndemo atere tubwatira na stata ine kigente kenene ta kando sia sina bagosere bana bana ba mintu kama nasabire onyabere kumwana mutu nasabire ntuntu bwat ntuntu bwat koko n'abantu tosibogete mwako gono tukubwatira na ndo analiara nyama tuka kwanza ara zago kesa soro mi nata tenga ndo chimata sabiri ngoli chibage chuchu masokoro ya tiango wate no nada que te morora tingo ko ikirende ona eko sawa ngo chata ko rara
gakoimara baba. Ai. Tarore naki. Ai. Ochire. Iho kwa muri ni pikipiki. Na muri ni pikipiki. Tuaje kwa sageto nyori pikipiki ri para gari na muri. Bia mami no meta koroitira. Onya tetira ga iga tangu na munyora kuna mata mangana Amangana sari. chinju metera ndo yondi akamongena. Ai, timitingi ngucho kumukora. Gatebire bono mugakuria guchikorenda. Ka muire mbuyenya sa at least okonyira umurembo tukumuchio. Tiga na guchiara murugira ntatumu abarangonya kikunya na arusi. Onyo chenjiri. Nyasaye no muya. Tiga marembo bege ikomaite ntuna abantu abamo. Tutakeito cha kororanga mami no mube tunturi kwa nini. Nera bono tigara atema koroseri mugakuria ndagera onyo onchuri. At least yaranga. At least gakumuchio mwakunya mwabere bubeto. Tigana so nyumba nti na nywa machi. Sawa ebo. Ati mukaiga. Nyekero bochenjiri Nyasaye no muya gake. Hata tumuke. Nali kama abanyarwanda base harimo kwandi batayisanga ndi kama abanyarwanda kinazi asenge njo elaje yere mumwe nyinge ejiro ejamere Umugavana we county ya Nyamiramo Kimwomi Nyaribo korie ira yogosira magendero imeye county ya Yohane na Sensemo yobochenu. I, Jamil Shamji, do swear that I shall always, truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office as a member of the Kisii Municipality Board. Abakori emirema se bodi ya municipality ya Kisii gotiani wabene rigo chako bokoreria centre ye moyo kugorora umuchi obosongo. We are officially declaring that our strike has come to an end and our members shall resume duty. Aba clinical officers kubekese iko irane meremo magega yoko baso mogiro asegeka kyamatuke 99. Hata kage do ko jogo to te wango sabore. Ngeta masawa ai we kare. Kitato shinde. Ngoja timokande. Yabidi ngo mami mono. Ndombi yato. Ena chire kwa kesa kuna rorire mnanko gosande. Na changu saba mabiri. Tanga ni ungabiri. Ande bono ntaite koirana. Tokabere siaiga. Twa gosiberie bintu twa mayana kiukoraje. Ado ba twara gambiri na kirugo. Bakate binate byo yondo. Ande bono twa mwire nga tobe tuo buamo. Familia ya mo buamo kura kumnyaka ne bitine ringe bye. Ono kirugo irani nga ndara bera ga. Antaraz muno ko ganyanga gazar ko sabiri ba. Karibu sana. Asante. Ayo so, ila chipagie chinyomba. Tuweke nyomba? Tata? No. Yaani ni watu wana hizo wao yuko nyinyi wanaka koko bili. Na yule hao kisana. Karibu sana. Tata bono no tora. Ano tora ara gushughulike. Tokobege sibiberera bono. Kero. Ngoja ne ko wala kwanda. Ai. Tokobege sibiberera. Hao kisana. Mwanja ni na hao kisana. Karibu sana. Nge watu kwanza nige kugenderera. Tene sana ngukaro.
Kiaka muraka. Kino akunya woite chikasi kwa tongere. Mboronge akunya kuivoka voti sakuti. Ai guarda. Ichiwana koni gose. Mchwe nemete ane yebuno. Kujana ino mwali gichikasi mwakora. Kosi kwa na nje nyakora bie skuru alibwe ko. So naranga tigambo motomia as always as the person I am. So no matter the female anopheles mosquito. Ndiakwa tomanyiti. Now malaria ya bokire kenele. Nalenge skuru gali Ministry of Health ya rule circular. Nga malaria ya bukire signs and symptoms. Severe ones, vomiting, high fever, loss of appetite. We can't remember so many translate it, but those are the main ones. And main so yaendo aigwe neti onyeteyo nacha ne nyigali na bango kwa yere nkurale. Kwani leo hamtaki kunifollow? Tap guys. Simtumia akiata gift. Oh. Thank you Jay. Asa yake mnamtumia sasa roses ni nini? Hakuna mtu akona anaweza nitumia tamani gani? Tap. Oi. Sasa di naendelea aje? Umenipotelea shi mambo. Shi akinitumia talayo. Sasa gesare. Mi niko. Utaoshobe kana ile litoke lile gari iko. Ebo. Ndio huyu mbochi wetu. Itaki gobe kana ile litoke. Ndio huyu mbochi wetu. Ngo yokoroka igaye. Bwana mama ngiko tukuteresi miaka. Kwani ngiko ndakera na kwa kwanza mama ara kama mara kana neri toke liko chembe keri toke liko kwa mama ki wako liko ko chaka hote bika ngante keri toke ko mbari kina ko ko na ka na mancha to kwa ko tinyi na mancha yani ngo chando to kunya konkori ka sike kwa ni chembe sia ora sisi nyoro sama ade kigara kinyo ko ntinti kirika singo tinyi nyomba na sabu ire toke na ganyiro chukana ndi toke liko be kire toke liko so kora kware ko tinyi kware ko be kira ri toke liko mako kendra ko tinyi watchful asamuna aya morabi go bonyansi obo koko nyora time wenda no mwana gali gesona ndole go seni nyore na 50 ayo ra kora no ichu ngara ko ngangire nga oyondi no monto mobe oyondi is not considerate oyondi does not love the family ngingo kwa nerege songo na ndete ko kiasi na kwa ono torana kara kole kiwa tongere tuense Ndivyo na kwa nga chiga nini na tita mangana yo koro sinza bo korande kinyo sikio ndari mo chana wani osoro behave well mbe convinced nkoletera abantu bayinge wabanyero kuinge ara inge te bondo ni ma zonyale kuinge box style yo weti go mustarali ga utapiga hiyo ima te kuinge chance executive na style nkiaire ndo taikuingerera morai wewe mwalimu sawa. Yani ay gaste yo te to yani to te tioro se uta tunga nyawani na ayengi wakorire kurumami kwabo ketingi kwakore utatike kwabo kakwanya ando tetisha kwanyu waso kagoche isko gaiga bona na kiota ite ingi wakorire kurumami kiota ite ngole tego nkarera igona tingi yote to kore te kwanza na taima kero na dio kuma kana taima
Ayegasi yago no gochanga gwasibirie bintu gaiga gwakore ngabono ochaka kugenda kuchumosoro nganore mosoro nore na gesara bokunye kugamo amanga na okosa yakorega sinamanya gwakora ayingi gwakorire ingi kwanya gukora unyombe bara naye wasitianga naye wasibiti nyomba igoro naye kwarugete igabona ko yometo go chikuangwa kitinza chinde ani mukorega mama aracha kwanza mama bindo muisi ulio tutegorogari tiga mama aracha njoba gete ninga bunayo gocha kwanya kumbura bamchenga kwanya kurua soko irugoti kona tari chogotango noranya te kona tari chogotango norenga ninde igangi kwanya kona tari chogotango norenga inki gwankoni ngaba mna bamche ko tiga mama aracha rero nario kora rais ko ga ko kairuna ba mura ba enda go chike go sabra di toke ni ora mavera ta go Kesara tuaje tikesara na kiko cha go sai atiende na ulo cha kiwancho ka ni ayo metu no anaenda kama yani yote chini ko te ni na tichi ni vedo go ya re kesara ya ni tuana ke como te ni ndango mo grande si ya tiri na krechi ya sa sta ni no nya ro ne ro ra na mo pro sa ke ga ta ka ko yan dar ko sa nga ti mani ora pro vi yo na ka vere ga teknolonya masa kan ande ndiye gas na wane ndaro go bwati ato na kanda sama igaga gas kono usera ande ko kutere wando gole ne tsukuti ngora ndo gobe ka tsukuti che mbire gas ai ai ko bang ne kiwan tu ndo tumo da ko mo sikina de mai no wacha ir kore kare mari ta sai ora kitu kwanza naona kurukalenda ngare bada mari ta si karanta vinga yu sexy lai hawo mo sikina ndio ko mari dorika wa aiwa na mari ta ara sina mari ta yani ayin ko inyorango kuna mari no matu mari mo someti nasa zote yakwe to sa nkyo kero mwana amari ta yabantu bakura ono akikuzigira lida ni muntu kwetu squeeze bana bali ko kumalieta na umuntu okure ngabona nakure rero mwana onyare bari kwegeta ya squeeze bantu bali amalieto okori ndayo ngeli dari umuntu ya umuntu anako umuntu ya umuntu anako yes maite ose na bwa tesini eyo ni mwisiko mina bwa tesini ngene okwenda google waligereria malieta kwara yegeso chimwana ntari kunja kumukanga malia na kiyo da andi liora renga Chengo is called Taylor, Momura. No vas a quedar. Ode te tomo que Dorica, Maria. Na kiyo na gosoka sokai. Ya ron kwego te que manda. Ende ya nije. Que va para te gané que va. Dora ya entra na yu Marieta. Wa te to maki. Makaro tini konya igual. Kwanza ngwate ke sara ma. Ile sara? Ngota hiyo. Oh, sawa. Kesara ngana koma. In fact tinye nikyo speak nchiro. Ora ta muga sona kisoko ros. Bakarangere style yote manyi. Ngore tani, korang kwan. Okay, ndito iwa bokendo yake tengo kwani ngara. In fact berange yake. No kwange yake. Sister ndo kwange yake toko wayo. Kwani nkyo ko kwana kwane riganto kana mapi. Mata kerongo tema ko bomu ya ku appreciate kerongo bomu ya. Kerongo bomu ya gento kiyangi yo kego kama out of view. Ama ene. No chama mna kwa nawe. Basi mna kwa nawe. Kokoro da nyaticho bero mu ya. Manyamo shena abwate. Kirira kwa sama shena. Aiwa. No se tokiembia kwa mine. Musubati kwa sinacheta kango muntu geto mwa mtega kondo siwe na bya hukumu. Tamai. Aba smart yako berose. Ndo smart sa. Bya kumine. Ana ente te kwa mete sabidi kada kuhingira. Aira smomine. Era acheta kagingiro gai. Tingana neme koneria na kare musikomine. Usio rori taxi. Aira kwa mara. Namora gari aringe mwa gesare. Jisa nchira naso kuchiga namora na gesare na iba kwa ni yinza. Batira guchurugo. Dime do sana chiba ose bachikogora ose ba aliesa asmege to senchikaro na yo chuchu mundo. Kwa machiba chikuriki.
Entongera ntaitongora. Tumajana nkoro ya. Entongera ntaitongora. Tete kwekore. Tumajana kwa. Chokoro chumusoro kwa bomusani. Sare na changa video. Muya. Muntu nga ore shida mama. Sabiri na Gisare kumamite. Lakini okore kora. Ngora la sabiri ka konte kin nan kore nako. Imbumi. Kore. Kumaite. Halafu ntegerekere gintu. Gintu soro na mukae bakugamba. Gintu gisabiri bakugamba. Gisare. Teto tegere. Ani kerege? Ndetera. Tuwe ntingo fe. Kama ni meto nango chukua sabiri. Kwa sabiri na wako nte byonse. Meto nango ko. Bono boni ka konte yige ntongore. Ogokora. Cengulire beso monga ino mogorera yoga. Omatemi na mwancha ni. Nangu. Nzeko taima. Nangu. Na ro chaga kolete numuntu gite. Chonte. Lakini gento kia maana ntagete. Ontegese. Basi mama tugaenche mambi. Mambi bono tochika kubuka lya kucha korosi cha. Nenjensi bibi. Iga okara kende ka wante inkore gento ukore. Muntu ngosera ngara. Materna matisiri sire mosoro chance. Afonte kare gento. Lakini bono Gisare ka wante irende to ene mugondo. Ya mugondo altochi. Ana mugondo aseke kama tenki mugondo tina litigochi. Dio ngende mo bere. Chiesi roche ayochi. Lakini go mai tenki otegete. Abono abongo korai. Tingo go feri. Lakini nabo bakongami. Bono tino cha kwandana nyako baugiri. Ya tumsipo. Bono nteto go. Sawa. Ngono teto ngeki. Ndio limi ambili.